Hallelujah. Hallelujah. Aqui pas-pas mais kau juga. Haleluya. Fefe ho mau ke o fefe ko fano ko rea. No puede pe. Tapa fa palang ki mo ha. Ko toma ki mo to. Haleluya. Ko binga ilele ye ba ka jiva o mai he ka. Amana ki rele ki. Mau haloto fia loto FAKAFETAI. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Mai kai ni ta haua ia o kata ki kau pine moi mo ta mo o mea te kai o se ta mi dingi na ka mo mi se ta mi dingi o kosi we ka haule no le ta
Haleluya. Kita ambil ko hiti po na reo. Ipapaka ibo pa ma. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Otam reo ko hiti fafeka ibo pa malo. Ine ko tu haleluya. Amen. Haleluya. Mana tu bege yuf mana tu kita lalu Latu Fatai kata me ai malo. Untuk benawa delisi wikosi.
Hiki peho tau e tua. Hallelujah. Hallelujah. Saya mau pi whawhanau e ngahi feedback. Tamai tō tāka te amasi ka pāni ka ui waka tama kone tua ka ta whako. Vi eiti mo ngā. Taka mo ni whaki. Peo mo seka ka wila. Mo whianga ke mo hangai ko te la ngau mai ma ngau ngau e ngau ngau e. Dan makin. O mea taki lagi te tau. Haleluya. Kung siya ito po, kaya may po, makasiya. Mokosiya. Kung pwede fema, okay, mokosiya, ay kakaya eiki. Amen? Amen. Haleluya. Fakafetai eiki. Ko hinga ko ito ay afrako ko ini. Neo na taulaba mai ane po, kaya kamata ay polkalama ay tapliw ema, pang mention, pa na hoko ko itawak. Fakafetai ke eiki ko hinga ko Teo fia na tau whahi ane po. Pau tau ilo ai leleilahi a eiki po le whai ke tau mahi mo ui. Tau au sia mai ai ako ini. Pea neo whewhea na tula uho uha. Pea tau ngoi mo sia e tau no pelotu. Au wei ki tau tohe eiki. Ke o te tau wha te tau wha ke tau lava mai ai whakataha, he? Ke o te tau tupu e tau whakataha ai kainga eiki, amen? Ko ngā koe whakataha ai kainga eiki o hoko koe langa hake, pia hoko koe tanu maki e tau tui. I whonoa tau whai he mama koe ni. Pia uiai ai talitali, fia, ai tau taha kotoa pe, pia me he whai kau Sione tu awa maake, ka te hea sawana maake, ai tau taha kotoa pe, ai kau a ahi ango ko whaakalea me moani. O kei te toi aha a ahia. Ko hupe koe i he Sione koe ni, ke osi me mipa koe i he Father's house. Amen? Ai mua amen ni ke le o lahi. Ka pao koe tau oa pia ni haka pulu masi. Kei tau kei te linga ali he. Ke mau tau hau ki Sione e ki mai longoa. He? Ka moi fia. Longoa i he e ki. Koka longoa anu he mea noa ia. He? Ai whakafetai. Ai amen. He? Ai whakamalo. O fia mau te tau hau moia. Ki he Sione e ki. Ki he pesa pati mana tuka foi aho e fitu. Pakai aho ono tau. Ke tau fetau la. Pakai Sapa te tau look forward ke tau ke se fa. Ko hai look forward ke Sunday. Ana. Amen. Koia. Ko kainga e ki kwai te o faaki ko te o fani. Ko aneaki o sa aneaki. Ko mea ko mai ko he ki ka te tau toru e kainga tui. Ko aneaki ko ha hole aneaki o sia. Hei kai te ke lava ko ngā i mua, ka wau te ke toi whakawhanong i holea ane ati. Pa kore i e mo ui, e kai ngā tui, i he kōma whakaosi koe ni. Kai ngā mari tuku mai kau, pe te uki i lea pe, he? Sange te uki i lea pe i he moi ni. Hana he e ki o mai ki tau toru e kai ngā tui. Ai whe o whaaki. Ai ofa moni. O kai ke ofa te i he lea. Kau e sio mai kau, ke ke hau i tola. He? Kai ke o mai koe ofa ia. O lea mo ngā ue. Hau e o ko ofa kalon. Sio pe ke haki i mea kai anoni. He? Te lawa fuake hufo i maa. Ko ia koe e ala pe ki whakaloto lahi. Kia te tau tolu se asi. I he fiake koe ni. Tau hau pēr moe amanaki lelei. He? Ko
Koe mea ia ai tangata tui, pa mo te fine tui, hao ki he eiki, hao pia moe amanaki lele. Ki wholofola. He tau ilo, ko hao ka wholofola, ko whakatonu tonu, ka moe walo. Ilo ka ke hao pe koe, o ke sai pe koe, ke kahano aunga, tai tonu me ke no pe koe ia. Ka ko hao ko ke hala ata, pa ke whakafonu ko ipu, fonu maho hua, anu ki api, hoko we tā pua ki tiho mari. Mana tui, anga ko whaarea ki mua, e rakamata pe api. Pe toke hoko ai ki ngā ue, ngā moko kau ngā. Ko ia pe ai ki whakanoto lahi kia te ki tau tolu e kai ngā tui, fia atu, sio toko lahi au pito. Nā e tonu ke toko lahi pehe ane po, he? Ka ko e mahalo ko ia pe ia. He ko uhinga koe ke pehe ia koe polokalama e tapiu e mapa mo menchit e siasi, ke mo unofo ai. I kai, o ata pe, o kai koe sapate pe ke tau toko fonu ai. Ngahi polokalama ko toa pe e siasi, ke mau ke tau ateni ai, ke kapau kahangahi, hangai ko hamari ma pehtei, te ke ateni koe ai, me mo pehi ma mahi o ba e, mo mosi o lue, hangai ko au, te ke wheinga pe e, ka koe feitu e nia ke tau hapi ki ai. Ha upa moe tau pamahi, ha umoe ke tu, he koe osiang e koe ai Malanga, te ke whoki api, malo eki gomai o lue, ka pana ni mosi o lue, te ke pipu. Koe au ewe e ki whalotorahi ki a te tau siasi, pe au fo fia, ke o se atu koe toko taha ko toa pe mata mari. He? Ko tau hau e saile e iki, o ko lau pa ko ilahi e mo ui. Ko wahape hamea ko ita ai, o tupe ia tua hei ke moloki hane arele. Whai mau ke tau hao, koe kaia fia ki tau tolu. Pea i lo ia tuai, ke lo e toki mui hau lunganga, ai pe hafo i mari a koe. Ko ha mari, fake mari, ko plastic. No, o kai ke fie mau ai whakangani mari. Fie mau ai mari, mo oni. Te moi pe kita ai mari, mo oni mahata. Ka peke pehe ia peke hoko he siasi ai father's house. Pea pehe ai talitali fia ko taha ko toa pe. Pea koe party wine, party wine i tau whaatatali ki ai siasi ai eiki, ai foaki. Tana mai foaki ai loto fia. Peke fie mau he eiki ia, keke ita koe, na e tua whiha e tala mai, ke rie mawahi mo furumi ha ita. Mana tui, ko e ki u ana mamani, ko ula mo siriva, ko loa ko toa pe. Ka ko o mai wahi mo furu ke te si ia ko whai totonu, pea mo ofa ki he e ki, Tau si o talaka tolu o ave ai inasi ai pure anga. Ka wame o e tau whai totonu mai ki inasi e ki. Ne, ko ki peseti pe homo fulu o me tie mau ke o ame. Pea pehe ai whanoto lahi ka te tau tolu siasi, ka pau o ku ke kamata ke whakaukau ki ai ni o kai homo fulu, i o koe taini totonu pe tau whai ha fuaki. O te ke whai koe fuaki ko i ngā koe whai te kau. Pe koe hata. Whai ko toa pe e te fuaki. O i kai koe whai homo fulu pe ke whai ai fuaki fia. I loa te fuaki koe ke eiki, he kai te toi lau kita. Kai te toi hanu kita. O, ngā fuaki ai paangai fiha. Ke honga, honga ia, i kai, mole ke mama. Ko te fuaki pa mo ipu vai, o ke fuaki i wapa eiki, e tawa ki iko. Manatu o hui kai koe vahe mo fulu pe. Ai koe fuaki, pa mo e vahe mo fulu, wa manake tau whai ia. Whai he ofa mo oni ki he eiki. Ko koe peo ke ilo, hanko ko te tita toi tuu, koe milionea koe tau siasi. Sio ki he ngā ue ko fuaki ange. He tamai o eiki koe ni. Koe fuaki au tau fie mau. Peke tau toi fuaki pa tau lau lau. Ko ngā ke aso pini. Tuku pea e lela tu pea hola ia mo testimoni mo mia a tau so pini. Fuaki koe a mea e ki o totonu ke fuaki. Ko ia kore atu ki he asa, i he pea moe o piti ke tā mai hiwa, wei holo tō.
ko nga kapau te ke kai ha foa li pe ko nga kai ko ri ko ke fai ke kau ko ri ko ke e fai ta pe kina mo to le e ki mo fa malo ke te ko nga ko nga ni ma ko to abi na fai ko ki ta mai e ki ko ko pe o ke lo ai anga me au to mi ai ko ma lo tu e ta mai ke hanga ta ko aki ki na to mo ki na to lo e ki pa ke na fai na ko aki tu ku ke na i lo pa e ta mai ko fo aki ate ko ai ka ma lo tu e ho ta ku aki ke o si e ta mai ma i lo e ki ai pa anga ma fo aki ama ke nga we aki ona ta mai fai ta pe ki na ki e ki ho si anga me ko to ape e o na fai i ko aki te fia ta mai e ki ala milani pa melele fa fope fa te ona aki ona ma ko le ngai me ani o su kala ska ko ma fa mo amen. Hallelujah. Ane vef ko la tu o alo o haya mai ka ko ngake fakakata ke mai ka ye la o kakata ka uhiba. Os da ofa mai fa ka o ta o mai na mai ka fakakata pa mai ka la he ka da mai ka ka mi ha. Dus hier de tang fa ka ko de kolosse mo hi ko. Hiwa ne boko sisu he kai do liu. Hallelujah. Hallelujah. Ke tau mo fa tanga ta o tau fili wa ping tau to luia. A honi te tanga tiola, o ke tiola, pe a falala ma tiola ka te au a ko me a e liu fa ka wa. O tu ai ko ke to liu ya. Ta ma fa fa ha ta tau pe ne a fi a honi pa ke ta na kai pe to liu so. Amen. Hallelujah. Ki hanga ko nei patang ai. Kai pe ke to liu so ba. Kai pe ke to liu so ba. Ai ba tu ha computer fo e tau mea.
FAKAFETAI lai ko hua wha. Hua wha ui kai ke toi ririu ia. E ta tau me koe ahoi, koko ta tanga. FAKAFETAI lai oi. Alo e. Yeah.
Na ko mau to ni ya e ki. Ano fala na ni. Ika ida ka ha me ko sio. E ke fa mo ki manto. Atai mi e ki ko ki ma quanto mo le ta ka te ko. Ko mau mata anga be si so. Atai mi ko la me ki ma mo e ke ma i lo tu ba le ta. Atai mi ma alo ye tu yo tonga ma alo ki le ta e. A fe fe ye tu yo na tu si so. Ta ba ki fa fo ni ta ki ma to ha ko ni. Wa fo si su Christ ko alo ma fa mo si. Amen. Pas mon mère à la Amen. Hangi ko tau hingoa o pehe ko fare tamai. Amen. Ya karanoa ke folfola Sione pesi su teu alu o teu e api mo moto. Jesus said, I will go and prepare a place Te foki mai. and I will return for you. Amen. One pehe ku lahi ngahi no fanga. He said there are many places. There are many places for you in my Father's house. Te foki mai ma. I will go and prepare. I he fia fini ko fukam ke toha ki e tau tokanga ke Mahu This inga evening koe I want to take our attention to the Haka si isu o Father's whakamahino mai house. heni ka tiki tau tolu. O kui kai koe whare no e tamai. Jesus helps us to understand this is not physically Koe whare the tamai koe Father's pui anga e house, otua. but the Father's Te house ria la is ke the kingdom of whakakau ko God. hau mau pe ki heni. E sāpate ko tō pe koe whare e tamai. I don't want you to think that you Kai, come here every o tau Sunday masi. that this is the Father's Tarange tō house. masi si isu. Koe ke ula whi tūki alu ki ai. O si kono tarange si isu te alo teu e api. But Jesus Te said koe himself hala. he will go and prepare a Tarange tō masi koe place. ke ula whi. Peko whi tūki alu ki ai. Ahoni. Today, Koe whalotolahi mua ma ki tau tolu pata tō kau ke Malanga. it is encouragement Yes. to us this sharing Koe whare tamai koe puri anga i otua. that the Father's house is Ka the pau tau kingdom hau of mau pe ki God. he lotu he sāpate tau whakakau. If we Koe come whare every no e Sunday to tamai. church, I kai, thinking koe this is the whare Father's tamai, house, koe puri anga i otua. the Tamai, Father's house is tene the alo kingdom teu of teu. God, Pe whoki mai o mao kina o tō. that he has gone to Ak tau prepare tō for kai us. Ya, hoko koe whalotolahi ke te au. It's been an encouragement to me. Taim koe nā ku sio ai ke hingoa ho tau siasi. At the time I saw the name of our church, Pau kune pore i maa lohi o kuloto. and he has encouraged me greatly. Koe hui uka ke tau hau ki whare na ngahi hanima hatangata. Because we have not come to a house that was physically built by man. Ukai ko tau hau ki whare e popo. Pe whai ange koe ha taimi ko holo. Tamai koe whare ko ia, koe whare tamai. O kune ngahi, pe kune teu hange tau wha. Whanongo ki ai, hono hala koe koula. Mo koloa koe o mamani ngahi maka koula ku. Tau ai a mamani mo whenga mālohi kai a mamani. Talamai o ngahi ake teu ake ai api koe whare tamai. Loko whalo to hai ki tau tolu. Ki mua ki tau hoke Malanga. Before we go on to Whare our story, tamai koe puri anga ia o tua. the Father's house is the kingdom Yeah. of God. Tau whamalo ai ke eki. Ko tau mua tuka whamalo ke o tua ko hui koe ne. I give God Toi all the glory and whainasi honor aki au e whenga maari o e aha koe. because he has given me Whamalo this ke kau ke opportunity. poate. Thank you to the pastor and to the board. Mau e whakapapa ke tiki mutolo. Have greatest respect Kau for tangata you. eki lua. Kau ma mere mo hola mo kau whewhine. To all our men and women, Ya, taim lahi ki whakau. Uka ke wha saia ke wha olea ke he lotonga e kau tangata ike ku matuatua. sometimes I do not like Yeah. for myself to Kaya speak in the naku- presence of elders. Whakau ke mo oni koe ni koe ngāwe ke eki uka ke te lau matuatua e be te lau ke si. But for the work of God, there is no Mahu inga tau age hau, limit. whanong tau hau ki he Sione o tua tau whanong ke wholofola, tau whepopo aki ko hai mea tau wahe wahe. But when we Kau come to lere the ke house ngāwe of God e to ki, share, ko tui it is koe for the good whaamea of his o tō work. ki tau. Ya, ko whaam ke u, wahe wahe no no mak tau tole wholofola, And I want to share with He us fia this fini. word today tohi mātiu wahe koe a hono ua wha, from the book of te lau Matthew, mea chapter ki koa. 24. Me vesi ono tolu wha, ke vesi koe a. Hono Reading from verse wha, wha. 34. Kole ke tau mu whanau toka ngape, kau lau mu tau tolu. O kou tala mo oni atu ke tiki mo tolu, e kai osi ai tau tangatani. Kai oua ke wha mo oni, ai ni kotoa pe. E more ai langi mo mamani, kai more e kurea. Ka koe aha o mo i whetu ula aha koe ia,
O ku ikai ilo kia I hataha. Pe ilo he kau angelo o langi. Ka ko e ku tamai pe. Hange. Kai hange ko ngahi aha onoa. E pe he foki ai hau ai foha o tangata. E ko ui he ngahi aho mua I he lo makina nau kai mo inu mo mari mo foki ke whakamau. O au ki aho nai huai anoa ki he waka. Menai kai te nau amanaki. O ne hoko mai ai wailahi. O awe ki nau tolu kutoa pe. E pehepe ai hau foki ai foha o tangata. E he ngowe ai toko ua ai awe ai toko taha. Kai tuku ai toko taha. E ai e whiwhine ai toko ua au ngāwe I he mea momosi. E awe ai toko taha. Kai tuku ai toko taha. Ko ia, re o hoi kai te mo ilo. Ai wheitu ula a koe au hawa I o mo iki. Ko ke tau ngata mi ai. I he whiwhine. Ua ka venga ko whakaamu ke tataki kai tau tokanga he whiwhine. If there's a thought I want to bring to our attention today, ko taimi o teu, ko taimi o lotu mo oni. the time of preparation to prepare is the time E of tua retreat. mafi mau whamalo ke a Fiona. Mau whawhetai ko kei whakata mo ki mau tole whainga maari o e mo ui. Ke mau hao ke mau whanongo ke wholofola. Ke a ko ia ki mau tole ke hino ia I mau mo ui. Mau amanak nere ke api ko ke teu mo ki mau tole. E o tua tu ko wholofola ke rea malohi ke te ki mau tole. Tu ke whakata mau loto ke mau taria e o tua. E ke ku mo ui ko e fu pe a Fiona. I kai haku iwi ko malohi ka ko uhi. Ko malohi ko ke whaki mai ho lau maari ke te ki mau tole. Malawa ke mau rea mi o wholofola. Tai te mau te ufi. Ke whakahātua e ofa e a Fiona. Ke te ki mau tole o tua. Tā pukina ho siasi he whiaf koni. Tā whei whao pani ho whai kau. Ke te ki mau tole a koni. Ke langi a peho hua wha. Ia sisu kalais ko ala ko mawha mo ui koe. Amen. Hangai koe ka venga ko whakaamu ke wahe. No mo ki tau tole he whiaf koni. Just a theme I want to bring to our attention this afternoon. Ko taimi o teu. Ko taimi o lotu mo oni. The time to prepare is the time Ko to tui pe hoa. Tatau ai tala noa mo ka venga whiaf koni. Kana ku lau e wholofola pe na kusio ke whehui koe a kaua koe ke sisu. But I read the scripture and I saw the disciples asking Jesus. Hai whakailonga te mau. I loai ai taimi koe mo wawe te whoki mai. They were asking him, what are the signs of you returning? Talanga I sisu. Ke tiki nau tolo ngahi whakatata ke. Jesus Koe told them ngahi there ako will be naki many ke signs. tiki nau tolo. Talanga I sisu. Mahu inga ke mou tokanga. But he told Te them ria to be na aware. whakahalai ki mou tolo. He koe kuonga whakaosi e ai kaupalo fita loi. Because in the end days Yeah, there will mo kau be fie false mana. prophets. E hao mo kau kalaisi. Tēnā talamai ko sisu. There will also come people claiming they are Christ. Whakamu a sisu. Ke hanga he kaua ko ngā mahi no ia whai kehe. But Jesus wanted the disciples to understand Whikau aki mo e aha whakaosi. everything that will happen in the last days. E kua ngā whakaosi te mo sio e ke ngahi mea koni. Jesus said in the last days, I ahoni. you will see the signs Koko mai as we see e today. ai ai whekei kei. E ngahi puri anga. There Taranga will e be sisu e ai mo e disruptions au in ngongo o e government, tau. Hange There will koe ka be whawhanong wars. kia he. E ngahi aho ki muini mai. like we hear Taranga e today. sisu e ai mo e ngahi mahaki. Whakauha. There will be diseases. O tuki tau sfou mai ai. Pandemics. I ahoni tau lotonga fou ato he aho koni. Even at this moment, we are going Da. through Kai a ako nake worldly sisu taranga e sisu. pandemic. Hange e tofu pe koe aho onoa. But Jesus said it will be likened unto the days Talamai of na nau Noah. kai katoanga na nau whakawhiawhia na nau mo ui. Na nau katoanga pa nau hanga noa he mea ke mo uini. There were many those Pea talanga i sisu who lolo were tonga led e nau hanga astray. noa mo nau kai katoanga. And as they O were hoko mai. having their celebrations Ai lo and maki being no led maki. astray, the Son of Ahoni Man ko will aho teu return. teu. Mo aho lotu mo oni. The day to Mahalo prepare pe is the taimila day tau to whakaukau truly ko pray. hae lotu mo oni ko hae teu teu. What does it mean Ahoni to be taimila truly ko whakaukau. prepared? Taimi ko whahau ki he lotu. Te kia ki tare sisu. Every time I came to church that Na I had not whakaukau yet ko lotu mo accepted oni ia. Jesus. Hau mau pe ki he lotu e sāpate. Mo alu mau pe he lotu ke sāpate mo lotu e whasāpate. Every time Na I had gone to whakaukau Sunday ko school as lotu a mo child, oni ia. I thought to Kai myself ahoni that taimi that kana was mau e true mahino mo whalala ki he otua. Ta koe lotu mo oni As I tangata gain whai ki understanding. wholofola e otua. True praise Ta to koe lotu read mo oni His word. tangata aku whalala mo mui ki he wholofola e A otua. man who's Tano a sisu trusting tane in God sisu and ke His kawa word. koe. Hei kai ke hoko mai ngahi mi ani ko tobe. Be hoko mai e whakaauha, be hoko mai ai aho te hoko mai ai. Kai orewa ko ka kato ai wholofola e otua. Mo Jesus said, I will palo not yet mesi, return mo whakatutua e otua i wholofola. until the word of God, Taranga e His sisu. promises Hei kai are fulfilled. ke whoki mai ka orewa ko malanga i e wholofola i mama ni ko tobe ke na Jesus whanau said, kia. I will not return until everyone has Ya heard kau sio he of ahoni. my... Ka hame hoke ahoni. The good news. Si ya o wholofola i mama. Tau sio he How do we know Facebook that the ka word ke has kei reached malanga. good news?
We see many preachings online. Whanau pehe tau malanga he. Tau hau ki whale lotu. Ahoni. Tau whanau malanga ki tau tole malanga ye whiha. We are able to listen to many sermons online. E Facebook a mo YouTube. Aku maho ingai mo ki tau tolu ki ahoni ko ahoni teu teu. But it is important to us today is to Tau prepare. whakakau ki he mo oni ko ia ka ngā Kristiane. We see the truth that it Te ke hoko is. mai. Ahoni ko osi. Whakakakato e ngahi mea ko tō be me ngahi kolong mesi e wholofola e o tua. Today there are many promises in the Bible Ahoni that ko have been mau e fulfilled. wholofola e o tua. Tau kei whakatatari. Aki tau tolu ko Kristiane. Ke hoko mai hai. That we wait as Christians for Jesus to return. Whikau aki mo e. Hanga ke taranga e sisu ke kau ako. Like Jesus said to the disciples, E ka palofita loi. there will be false prophets. Ai ahoni tau sio ki ai. But today, we we see false prophets who do miracles. And they lead people astray, and we think that that is the truth. But yet those false prophets take the glory of God. And people tend to lift these false prophets, tend to praise them. Wai ngai siasi e famu ui e kau tangata whai whikau nau kikite. Tako e tok ilomita kung nau totongi e na te kakai ki nau hau. Pea toa e kakai tok lahi, wholau e te kakai nui whē ki There are whē. many people who have gone astray. Whikumi. Kai tau mai aku ke tau ilo, ko wholo whoa. But we are to understand that the word of God is the truth. Kanga ki he wholo whola e o tua. Jesus tells us, Laka pau rewa te tau if we he, take hange heed ko his kakai word. goni. Nau toi kumi holo, kai ke. Koe ahoni ia. Oku alu e kakai a kumi. Ke nau whanongo ki hambalanga kau toke tā. Today people need to hear the Wha word ka of kai ke God. nau whanonga hambalanga kau Palestini maalunga e siasi. Many people hear Koe sermons wholofola e of o tua. presidents of O si churches, malanga pe wholofola e te iabi. but the word speaks for Koe itself. whaanga si suia ke tau he. Koe ne tarange ke kau Jesus said, ako. let us not be led astray. O tokanga teria na whakahe ki muto. Aho ni koe aho whakaosia ni koe kuonga Today whakaosia tau we are living uai. in the Mo last uia e days. ako ni. Pea ku mahu inga mo ki tau tolu. Ke tau tokanga. E he tau ki moi mui It is whaki. important for us to be Teria aware in na our walk whakahe with ki tau God. tolu. A whainga tui. He koe whainga. Kau tahalotu. Taimi koe kolonana usio heki yongo me fetu At the intia. time during coronavirus, I had seen Koe this place. kau lotu koe ni koe kau hintu mahal koe puta. I had seen those who Ka nau are taimi Hindu. koe na hanga he kolonao. Fe pa kaki ki nau tu. And during this Now, pandemic whainga that was taia. going on, they had many Asi koe ki difficulties. video na wa na tolo lotu ko na wa hiyo. Matu na wa hiyo tu ako teu te. And he showed that these people had just prayed within their homes to their golden idols and statues. There are many statues that are smiling, but yet they are not alive. That's what gets me. That these people are throwing their idols in the river. There is a God who reigns and rules over us. Today is to be prepared. Let us not stay focused on what is happening in the world. Jesus wants his disciples to follow his word. The word says that there will be a time like this. We must be weary of the word. We don't want anybody to be destroyed or forgotten. But let us follow his word. Let us So Brother Lewis to love the Lord your God with all your heart. You're also to love your neighbor. Sometimes it's very hard for us to do that. It's hard for us to love our neighbors because of our hearts. But it is important for us to leave everything behind and let us love one another. Amen.
Whanga tā ke ofa ke kaunga api. Tala mai sisu. Ofa mua mai ke te au. Pake ofa ke kaunga api. Jesus said, love me first and also love your neighbor. Koe whare tamai koe kakai The Father's house is full of people who love. Like marriage. Those who have patience, loving kindness, joy. If we do not have the fruits of the Spirit, we should come back on Wednesday and learn them today. Today is for us to be prepared. Sunday, every time it is preached for us to repent. Every Sunday is for us to learn again. Jesus is to return quickly. There are many people yet us here, we stay in church every time. But we invite those from outside the world who come and receive the gospel. It is easier for those sinners in the world to go to heaven than it is for us in church. Than for those who have memorized the word. Easier for someone who's in the world. It will be easier for him to go to heaven. Let us not stay here. This is just a physical building, but the Father's house is the kingdom of God. Today, Christians, do not attempt to play church. It is our purpose today, Christians, to be prepared. I pray it is for us Christians that you be prepared, that you be real with God. Let us take heed of what is important. And many times we are distracted. We cannot reach the kingdom of heaven. There are things that we don't yet understand. But yet we have to follow the word. This world shall pass away, but the word of God shall stand. The word of God will go to the kingdom of heaven. And we are called to follow his word. Jesus told his disciples, in those latter days it will be like the days of Noah. Today it is exactly the same. We think of the celebrations of birthdays and marriages. There's engagements there. And yet we do not understand ourselves which days the marriage. Jesus says that in those days they will have grand celebrations, but yet they will not take heed the word of God. It says Noah shared the word of God. He said that Noah preached right until the day till the ark was ready. But the word says that the people had done continuing sinning until the last day. So how many people would see the ark? We see in the story of Noah. Jesus said,
Misini momosi. There will be 2 women grinding the mill. One will be taken and the other left. There will be 2 men in the field. One will be taken, one will be left behind. Today is to be prepared. Get real with God. This is what we've been hearing for the past years. As we work with a young man, I told him, death is... At the time, even though we may be distracted by the joys of this world, we may be wealthy, have opportunities, but on that day, Jesus returns. Our souls will stay put here on earth. Take importance in being prepared to be righteous and holy as the life God prepared for us. Do not be worried about the quantity of church members, but we can all fit in the Father's house. In case people come and they go and we stay here. Remember, this physical house will stay here in the world. Today, Christians, it is important for us to be prepared. Let us be real with God. Everything that Jesus spoke to us has already happened. Jesus is coming soon. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Fellow Christians, it is time to be prepared. Let's do our work. Many times we pray to God to be wealthy. When you already have wealth, you have a car to go around, you have new shoes. What more would you want? Today, let us take importance. Seek the countenance of God. Do not seek after things of the world. Today, Christians, today is to be prepared. Whatever you have, give to God. Do your best. You're working for Him. Give to Him. Do your best. Follow after His will. Today is to be prepared. Hallelujah. Malanga tabaka bita akoni. Ne tau kata ka tau me aka hange ngai o whakaori ka koe mo on. Serious au bit. Hallelujah. Koe talanoa omi. Ke te au
kau tau po. Kalau ingana talamai ai na nau teu bek nau dolu. Ka ki hata na ka ki ta teu. Na nau teu. Na fa hinga na nau teu. Mo on. Tulolo. Na nau sivi area ko to pe I nau teu mai no kakata. Merau. Na mai na fa hinga. Na nau teu pe mo nau to. Kana ka ki finga teu na nau. Mahalo pena na o si fou ki nau to luia I he katoanga mari ki mo. Pe ko katoanga taane. Para na ilo na to o, pe mea pena mau alu mo ia whaka au sina, e whiunga pe ia. Whiunga anoa pe ia ki whai teu. Ka kono makehe ko e ni, he ko taimi, ai eki taane, ko ia na kehe. Mahalo ka hau eki ia, na taimi pe ne mea ana ko ia. Taha pe ia mea koe ki tawhanga Iloisias. Taimi, aha tau eiki. Oro hinga e ko whima koe ke teu. Ka pauna tau ila taimi koe osi. Whiunga anoa pe tau teu ang tau. Foi mea pe ua koe ke tau ila. Aho te tau mawahe toi mihe mama koe ni. Pia whakaloloma e ka te ki tau tolu. O ka pauna e kai ke tau teu. Pia moe aho e foki mai ai ho tau eiki. Pia toi whakaloloma pe ka te ki tau tolu. Ka pa e foki mai o te kia ki tau me ma teu ka pau tau kei. Whakakau ki ai. O kou tukat ke te koe ai foi fili koe ia. Koe whakakau koe ia. Wanga whewhe, koe whehui. Oku tuunga whewhe ho ma teu ke tāria e ke tāria. Ronga hiwa piti mo kau hiwa. Hiwa koe. Ko koe si hova. Ko koe pe si hova a hoku mouianga. Ko koe pe si hova. Te ke iloi. Pa te ke tokoni i au he ma teu. Ke ma teu mo oni kia te koe. Lau maari ma oni oni. Ngāua mai he loto ko siasi. Toko taha ko toa pēta mai. Ko koe ku ke hanga afioi a e mau whiunga mo i kai ke mau whiunga. O mau tū. E o mau whi mau eiki. Tuku ho whiunga ke mau whiunga. Ona ai e mau whiunga e ta mai. Nā hoko e koe oho pe ia. Si ia. Kai ke whiunga ia eiki. Ya moho fina ngalo lele ika te mau tōru. O mau tōru ke mau whakamooni. Mau ilo koe tai e taimi. Every moment you can return to have your people. Ina mai wa ke mau loto eiki. Ke misi hataha. Ke whare e tamai. Ho mau family. O na hoko more tai aonga e ke maunga hau e ku whai he mama koe ni e tamai. Whakawhetai ko toi whakamanatu mai ho tamai o e ki. E mahuinga e mohi ma teu. Lahe tai mea e ki tō he ngahi mea o kai ke osi mo au hai a e ki. It's not necessary, Lord Jesus, for the next life. Took all our times. Kai ke mau whakamoreki e taimi ko ia e. Ke mau kumi tōtau aki kia te koe. Ke whakawheonga mo whakatori a eki. Ai whinangalo le reio e awhiona. Eki whakamore eki mau tolu eki nau mau tuku ki mau tolu eki mau. Hawala ke ngahi mea osi mo au hae ta mai. Whakamakona, whakawhonu ki mau tolu eki ake whia maari e ko ia. Ke mau kumi ke ngai mea ku mau inga mo aonga ke mo ui ka hau ke teu e na mai. Eki whakafonu tāpa ki na mai, lualala, pa mono whare. Kau elders mo na ungahi whare hono kotoa e na mai. Poate ti koni,
Kau taki, mau hapai kia te koe. Tamai wa moe whae, moe whamiri ko toa pe. Ai whare oe a whiona e tamai. Moni e ki ukai koe whare e ni ia. Koe whare e ki teu mo ki mau tolu. O mau api ia. Koe tofia ia tamai. Koe tofia ia te ke whaki mo ki mau tolu. Koe api ko ke teu. Koe api ko ni mau whakatau he ni. Koe api ko ni o mau nofo ai. Koe api ko ke mai teu. Io lau mari man oni te koni man. Minister to our hearts this moment. Each and every one of us, Lord Jesus, standing here in your midst. In your mighty name we pray, Lord. Hallelujah. If I can't be holy, oh, do you know any whakakoloa o tāpua? Kau ke whiama o ke whahaloko, ono mai ki mua he mōmini ki koe. O tui whiama o ke tīlai o tuapa o tau ngahi loto he hau. Ke whapapau e whiri o tau whai. Koe hai mea o tau mahu inga i ai. Ngauhi e whiawhi koe ni. Koe e whiawhi e tupa mōmini ki hiki. Whaatāgia te ia kene whai e tuuni. Malo lahi o whai tuuni ki o loto. Awe e koe ke hai whi tuuni ke mamau. Whakatahe pia whiko ni, ke mālohi whai tūtūni ai o tua i hono. Ono i ngā me koe api, kone teu. O tonga hiwa koe, ono onu mai, whahalatu mā. Pray for those who are in the front.
Tataki ho lau mari ma oni ta mai. One lave I ho mau loto, ta mo mau mo ui ta mai. Yang mau tokanga ki ho whakatokanga. E mahu inga ke mau tokanga ke mea mahu inga. Pe ai ke mahu inga e mea ko ia. Ta mai mau whamalo mau whawhetai. Tuku eiki unau tolu nau whai laka. I he whiawhi ko ni ta mai. Koe whakamooni ho nau loto nau whanongo ki ore o ofa. Ia nau whai e laka. Ko ia eki whai tāpe kina ki nau tolu nau ngahi loto e ta mai. Whafonu, whafoou, whakaliliu eiki. O whakatatau pe mo ho whinangalo lelei e ta mai. No hinga e te mau mauai eiki. Ai fua ko ia ko ke omi mo ki mau tolu. Kono hinga pe ko mo ui. Kaha ko ke os teu teu. Ta mai tāpe kina mai ki mau tolu. Ho sia si e ta mai. Mana ke mau mātu ko atu mau foke mau ngahi api no fuanga taktaha e ta mai. Eiki tuke mau whanonga pa mo e wholofola ko e aho ko e nie ta mai. Tuku pe eiki ke lea pe ki ho mau telinga pa mo ho mau loto. Ai wholofola ko e ni iyo. Ko vave ke foki mai ke mau a hose si. Ko ia whai tāpu ki na mai ki mau tolu ta mai. Mau lotu makehe ka te ki nau tolu ka ke mau kau whakataha he ni. Hua te mau lotu ka te ki nau tolu. Si Leona. Hua tu mo ki nau tolu he mohenga o e mamahi. Mau lotu atu ki nau tolu e ta mai. Whakamo ui ki nau tolu he huafa o si sukalai si. Whakotoo pa mo e amanaki lele ia te ki nau tolu ta mai. O kui kai koe wheitu uia o e more o e amanaki. Ikai. O ku ke iai pe e amanaki ka te ki nau tolu. He koho whinangalo ia ke wana more hafo I laumari e taha e ta mai. Kai hoko whakamo ui kotoa pe. Whakakatoa me o longa ngahi mea na ton ke hu mo kau kia ia lotu. O e whiawhi ko e nipa. Ko e kreso tau eiki ofa ai o tua ko e ta mai. Whiohi pa moho laumari e maa o ni. No fo maa ho alo whai e te ki mau toluni. Hono kotoa pe o wana hiri. Kai whai pio ta ngata. Amen. Amen. Tāpu ki nang modol heiki. Malo apito. Ma te kole ke youth ka ton pe mo ka be mo ha fai ko te vai ta ku ta hai hallelujah Yo ki formanatu atu ai pe ki fatonga yang pe